Isangelo sesihlalo somthandazo esabatha. Isihlalo senkumbuzo ezulwini senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Ngeno Jehova Manazaretha isizula nasino Baba Nkosi yasephakameni Thixo wawuthixo uNkulunkulu wawusazi Nkosi samahlule isinzakazelo bethu awusilibalanga Nkosi namanje siyacela Nkosi ba ungasilibali Nkosi yamakhosi ngiyakhuleka Nkosi yamakhosi ukuba ngiyoba ngibizwe Nkosi izwi lakho ukuba ngenze umsebenzi wakho phambi kwabantwana abayingcwele lasezulwini mhlawumbe Nkosi ukuthethelelwa kwemindeni Nkosi yakithi esela kuyahamba engavukile ethuneni eminye mhlawumbe Nkosi yayingangcwatshwanga iseyiswini zeyimalasi kodwa Nkosi ngalolu suku ubazwile Nkosi ukukhala kwabo esilile Nkosi asethuneni yacela ke Nkosi uba ngalamadolo Nkosi ubafune Nkosi bathole Nkosi kube Nkosi ukuguqa kwami kungabi Nkosi ukulahlwa nokusula Nkosi encwadini yakho Nkosi engcwele ngicela Nkosi uba lokho Nkosi ofuna bakusho Nkosi ebandleni lakho elingcwele ungangifihleli kona Nkosi ngikuzwe ngoba Nkosi mangakuzwa bazozwa abantu Nkosi ukuthi ukhuluma umuntu wasemhlabeni nezona ngiyacela ke Thixo uba Nkosi ungibheke ungithande ngoba lapha Nkosi phambi kwakho kukhona Nkosi abantwana bakho Nkosi abalapha abasenyameni abanye Nkosi basemoyeni baphakathi kwethu asiwazi babona abanye Nkosi beqhutshwa Nkosi ngeyinqola ngenxa yokuthi Nkosi wawubabiza Nkosi bengalizwi izwi lakho abanye abasenamehlo abasenayingalo kodwa Nkosi namhlanje baphambi kwakho uqoqile Nkosi umhlaba wonke Nkosi amajele kade egcwele ephuphuma bonke labo bantu badonsile Nkosi baphambi kwakho namhlanje bayiyeke igwebo ngoba Nkosi wena uThixo uvelisiwe namhlanje Nkosi ababulale kade bechitha Nkosi igazi emhlabeni ubaqoqile Nkosi baphambi kwakho Nkosi naye kade benza Nkosi okumbi sicela Nkosi masisiphambi ngobuso bakho Nkosi
ungayibheki inkosi izona esiza naso kodwa inkosi sifumanise inkosi ukugezwa uwe inkosi ngoba wena wedwa inkosi onensipho inkosi yokugeza nkosi umuntu khumbula ke inkosi nabefundisi inkosi balelizwe shembe esele ngakuwe izolo lapha inkosi kade eguqa inkosi omfundisi ochiliza nomngomezulu noShabango noNgubane noMadlala shembe bafuna inkosi noma ngabe bengafika inkosi kuwe ubenze inkosi basondele inkosi kuwe ngizongqongqoza inkosi yamakhosi ngesihlabelelo sika 101 ngiyawuthatha nje inkosi amavesi ambalwa icele ezulwini amen Lukazi Eagle.
Nkosi yamakhosi nyazi lezulu impela ukuzifihlile Nkosi emhlabeni hayi sesikubambile Nkosi uNkulunkulu impela ivele silina ibona Nkosi bakhonzi njoba ngimlapha ngiyaqhosha ngoba uNkulunkulu esiphambi kwakhe udwebile phambi kwabantu yamdabukela umuntu ongazange ahambe phansi sekhenani ebona uNkulunkulu ehambe phala phambi kwabantu yamdabukela umuntu ongazange abone emzukwane sihamba siyakabheka bezayo ehamba uNkulunkulu ebhala bakhonzi ngengaba nenhlanhla siphema sihamba phansi mase sifika lapha kuleyo ndlela ehlukayo uma usubheka lapha na ngasemzini kababa wasentakazi wayesefike sema uNkulunkulu masiphendula amehlo sibuke ngapha babona babehamba phansi abantwana benkosi laselibhala uthingo lenkosazana ibongosi abantwana benkosi sinoNkulunkulu esihamba naye sihamba noNkulunkulu ongaboni emahlweni kuphela ongathi besingaba nembono ongathi besingengazi kakhulu ongathi besingacela uthando lokuntwana ngoba abantwana bakaIsrayeli bathi bemkhonza uNkulunkulu kanje behlala phambi kwabo kwakukhona amadoda ayema phambi kaNkulunkulu ayethi la phuma azalasho Inkosi efundisile phambi kwenu maNazaretha yaze yafunda ngishisibha umbuzo uwodwa bantwana benkosi ukuthi lokho esikufundisiwe sikwenzile yini na
ngoba ithi incwadi ukusisiya umuntu onezindlebe ngoba izindlebe zakhe zizwa ngoba mawulalela ungenzi impela usufanele ukulahlwa. Izolo kade kuusuku beligujwe emhlabeni abantu abangazi lutho kuthiwa usuku lwe-Human Rights Day. Bekugujwe emhlabeni usuku lokukhululeka kwabantu abamnyama bethola amalungelo lawa namhlanje abantu esebewasebenzisa noma kanjani. Kwakukhona imithetho kulelizwe ekwaku-Group Areas Act. Wawungeke uhambe noma yikuphi uma umnyama ngoba wawubizwa ngekhafula. Kulelizwe kukhona ibantu education. Kodwa ngoba kwaba khona ishembe yonke lento yaphela. Kodwa abagcotshwa benkosi sisalele umsebenzi wodwa. Ngesikhathi kukhona ezembangazo lapha emhlabeni ewusiluleka imshembe maNazaretha. Wathi mawiNazaretha ungabongena kwezembangazo. Wathi ushembe ngoba mawusufa kuyeke kumingilozi ezimbili phambi kwakho. Kuyeke kuMikhayeli kumuLisifa. Mawusuyabuza kuthula iNazaretha. Uthi yebo kuthiwa zithikithi. Uthi mawuthi kumele hlangana leyo phuma kuqala. Bonke abantu abafa kuleyo nhlangano nawe uyobhuda kulelo gazi. Qaba imbethu asinayo mapande sisalela umsebenzi wodwa bantwana benkosi ngoba lezi ngane yize kade ishaba zabazo sibengula ubunqungu zazithi ifuna inkululeko. Leso sikalelo siphezwazo namhlanje kukhona imfuleko bozi igazi khona abantu abangazange bangcwatshwe imizimba yashwa izimalasi siyegeza nini izipho ezalwa ngakini nawe baba ngiyohlangana inkosi ezolakini ba igezwe lemphefumulo ngoba labantu abakumbona ushembe masingakhulumi ngalezi zinto. Bantwana benkosi isimide leminyaka ukhulumile noshembe emzengcwele sekuphakameni wathi maNazaretha ufika amakhosikazi ezocela abantwana athi lathi amakhosikazi baba sicela abantwana uthi uNkulunkulu ubumba lokwakha abantu liphelile ezweni bathi abadala kwaku-1948 kodwa ngoba lamakhosikazi ayesisuka kususa ihlazo phezukwayo athi inkosi sisize ukuze nathi ngoba inkosi asiphelele imene uNkulunkulu wayesebakhipha yobona ithempele nje sekuyisizukulwane salobo bantu sizohlangana nisiyothi uNkulunkulu akasishintshe sibe ngabantu bakhonze abasha enkosini. Awu lapha sezulwini bantwana benkosi nalo ngathi ngelanga ngixakekile enkosi yamakhosi ngiyazezulu angikhulumi ngalento ngoba ithi kuthiwa indaba emnandi ngofakaza yibo inkosi. Ngahamba ngaye enkosini yamakhosi ngawubika inkosi yamakhosi ngikhuluma ngento ephakathi kwethu maNazaretha. Ngathi baba lapha kithi kunosizi olukhona ayikho into ebuhlungu bantwana benkosi njengokuthi bekhona indoda phakathi komuzi kodwa ingakwazi ukuzenzela idingo zekhaya layo. Ugcina wena njengomntwana sekufanele lapha ugijime nala kungafani ugijime khona ngoba mawusenza zonke izinto ekhaya ugcina usufuna ukukhonza usubatshaza lapha ekhaya. Ngase ngenkosini yamakhosi ngithi baba inkosi yamakhosi ngizocela ukuba inkosi ukhumbule lo muzi inkosi wakithi nginekhetha lakithi elihlezi lapha lidala inkosi alisebenzi. Awu ngangilapha ngiguqile bakhonza abahle enkosini yathi inkosi uthini ngathi baba ngizobika ngikhulume nabelungu lapha bathi bangithembisa. Uthembekini hamba ebona belungu uzothi hamba uya kubelungu ngizobe ngikhona ngizobe nginawo yibonkosi. Abantu benkosi ngashembizwa lweni phansi. Ngafike ngabika uNkulunkulu omhlasephakameni sahamba sakubelungu ngithe mase ngithi khetha lakithi awunyaka samabhanti akho sambeni siye emsebenzini. Ngafika belungu lapha ke inkampani ngisebenza kuyo ma kuzothesta umuntu ezoba udriver kuphuma belungu abanye noma yimuphi uzokuthesta ngendlela athanda ngayo akufeyilise mayithanda. Kodwa ngoba ngangisuka lapha ezulwini bantwana benkosi ngathi mangifika nekhetha awu igugile lelikhetha iphungu imhlophe bathi abelungu hawu ulethe umuntu omdala ngalapha lo muntu ngeke asakwazi ukusebenza.
ngathi shembe elakho Nkosi igama liwe liphansi base bephenga wase kuphuma omunye umlungu kuthiwa wena uthi lo mlungu Madondo sesisebenze nawe iminyaka lo muntu uthi uyamazi wakini ngithi baba kunjalo mlungu uthi umlungu cha mthathe lo muntu angelapha kodwa usemdala waphenya amaphepha wabuka izindlu sezisipayile ama-PDP kade aphela into ehleze ekhaya uzoqasha kanjani kuthe satatazela kwangena ingcingo kuthiwa kusinakalo driver bazothutha impahla akubakhonzi noNkulunkulu kuthe makufika imanager lapha ngaphakathi ithi imanager hayi it's too late lo muntu ngoba kusinakalo driver yakho udriver ozosebenza bekhona manje wena abathatha ukukhihambe yosebenza so besibuka indaba yakho ukuthi yini enjani wengene ethelolini wayihamba waqasha namhlanje uregistiwe lapha kaloliwe ngenkosi ukuthingo lenkosazana zasisuka uNkulunkulu wagijima sehamba ngelo lenkampani yovuselela ama-PDP ngeke kwenzeke wena mhlawumbe ngikhuluma ngento ephathekayo ukhona umfundisi Madondo lapha phakathi kwethu noma ngaphakamisa isandla manje ngambona khuluma ngento ephathekayo abakhonzi abathi ukuthi lokho ngisikhumbuzo uNkulunkulu uzenzile izinto ezinkulu phakathi kwethu ayibonkosi sihlula basibonke bantu benkosi ngeke ngabuka indaba enkulu lapha sihamba ngeitimela ziphatheni kahle insizwa enilapha esitimeni kufanele ngabe sizocela noma ngezihlanu sicela inhlonipho ngoba noma ungakhuluma wenzeni kodwa inhlonipho uma ingekho kokwenza kufile lapha endleleni mantwana benkosi ngihlangana nesizwe usituthe yabona umuntu uma isituthe ugqoka isicathu esibizayo akafake labo phaqo bagqokayo faka isicathu Crooked and Jones waqathi point agqoka lo muntu wayimisela kodwa manje ohlangana nami kanje endleleni ngase ngimbone ibhizi inyembezi kwenze njani lo muntu ngoba umhle akatshengisa ukuthi uswele udingile hey noma ungaba nemali yamdinga usheba ngibonkosi kunjalo kodwa umuntu uyitshela inhlangothi mayisika kumina ngiyibuka wafika inyembezi yakhala ngase ngiyisondela ukuthi ngabona lo muntu unenkinga sigibela inqondo olotshwa na ukuthi uyiNazaretha ungahlangana umuntu acela isinemfu ngoba kulahle ingozi mayifika le ndoda ngiyayibuza ngithi kwenze njani into enkosi na uthi baba kimi mangase ngutshela inkinga yami uzongisiza ngani ngithi na baba ngiyaqonda unenkinga uthi yena cha impela nginenkinga manje ngela lapha esitimele nje ngiyizwa abantu besho bethi ushembe wena lo uNkulunkulu hayi bakhonza nobatshela ngake imshembe uNkulunkulu ayibonkosi noma lokho ngabe ukubangela isilungulelo obatshela ithi ndoda mayisika kimi Madondo usize nginalo luphele into zonke wakwayibona emhlabeni yini ndoda na ithi le ndoda ngisike ngalobona ingodosi yami oqala yakamthethwa lensizwa ngalobona ingodosi ngakhipha abakhongi bahamba bolanda udwendwe zizoshaya ngoDisemba ngiyazi ukuthi ngizobonasa ngenze yonke into uthi ngathi mangifika lapha kwamashu kwangena ucingo kufona umkho wakho uthi hawu mkhwenyana sihlezi kambi lapha ekhaya uma kuthi kuseshawe into akasekho sefile ithi ke ndoda wahamba wangwatshela makoti uthi ngase ngisukuma ngahamba ngabona ukuthi ukuhlehla kwencama kusho ubaleka isikuyolanda amandla ithi ke le ndoda ngase ngihamba ngalobona ingodosi esibili uthi ngayilobola uthi ngihamba ngakhipha abakhongi bawulanda udwendwe uthi ngabuya ngenza lapha kamasha pha ngihlala khona uthi ngithema ngilungisa isikhathi ekuseni ngivuka ngemsebenzini kwangena ucingo hawu mkhwenyana uyaphila hawu siyaphila nina njani hayi siyaphila hayi mkhwenyana sihlezi kambi lapha ekhaya makoti wakho lomlobolile sihlukane kahle nabakhongi samnikeza idate njengoba kukuhle sinenkinga manje makoti wakho uyabanda lapha endlini khona abantu abathunywa kushembe banenkani balapha sebenemizimba abanye ababeneke bayithola
ithi manje ngase ngisakana uthi ngase ngigijima ngaye endaweni edume ephasi lezinyanga elapha ngempela uthi ngafuna imithi ngacupha ngenza yonke into ngase ngithatha le ntombi yesithathu uthi kithi lenyanga kimi uyabona lo mthengo unika wona umthetho uyinkomo embili uthi uzokhipha inkomo ehamba ngenyanga le nkomo yesibili uyoyiletha mzukwane umakoti akho kade eyophuca phela umakoti obese sinile wathi ke njengoba usulapha ufike egcineni khona intento ukuganwa insizwa ukwenza njani indoda phela indoda ngoba iganiwe alithengwa leli gama uma ungaganiwe nje umfana ngokusemthethweni ithi le ndoda wayesebenza konke lokho akwenzayo uthi wayesalobola wesekhona selodisembo yazi ukuthi inyanga asuke nemali ngayo lento kufela zakhe zivuma wahamba lalanda udwendwe uthe isikhuphuka lensizwe ijabule ihlele nangamabhunga angakubo ayobe isinisa namagosa ezolakubo ithi le ndoda wafika walala wapheka walungisa wenza yonke into uthi uthe mayiselele washaya ikhathi wasekuseni yavuka ngo4 ihamba abhava lensizwa ithe mayisibamba isikhwama sayo isiphumela ukuhamba isithi yahamba esitimeleni kwasengena ucingo manje ungena ucingo uyabingelela umkhwenyana sawubona yaphila yebo siyaphila nina njani Nkosi nami silapha Nkosi yamakhosi akekho noyedwa Nkosi onamandla okususa umngcolo ophezulu akhe ngoba ngaphandle Nkosi basisuswa kuwe nale ndoda ke ihlangana ekseni yakhala ithi ke base beyitshela ukuthi umakoti wayo naye useshonile ngodo sesithathu uzwe kahle ithi ke ndoda ngase ngicabanga niyazike lapha emzini omkhulu ehlala kuwo insizwa zinayo yonke inhlobo yokuhloba uthi ke ngase ngihloma ngaphelela ngahloma emlenzeni ngahloma engalweni ngahloma eqolo ngahloma yonke into ngoba ngothatha imoto ngiyocela kule nyanga ngishiye imizimithi bese ngidlulile ekhaya ngoba ikhuluma iphutha kimi hayi bantwana Nkosi niyalanda kushinda ithi ndoda yongibona lapha ngiyahamba ngithatha lo hambo kodwa ngiyacela uba ungibeke lapha esitimeleni ningicelise kushembe ukuthi uNkulunkulu angikhumbule ukuthi yini nibangifere ingodosi zami na wase ungiphoqa abantwana beNkosi ukuthi umuntu yochitha igazi ekhaya ngathi baba asehlike lapha esitimeleni wangavuma ngamdonsa ngamawashing sehla naye yayithi ngibamba ngqila lapha esifubeni ngabona ukuthi sizolahla ngo right ithi lensizwa kimi madondo sengidanga abantu kakhulu yonke sizongisiza ngani ifuna ke sathi sivumelana nawe ukuthi uma uhlulekile ungisiza mina owe hawu maNazaretha alisinenqaba lapha ekhaya uyizange ngoma awuyizange uphindele ngase ngithi mina sehla lapha esitimeleni sase sehla ngithi mina yabona nyambosa akasekho umuntu ozakusiza manje uzosiza ushembe nedlesi lakini kuphela shipa wathi yena hey yonke lento engenza ngekhaya kushisa impepho usho liphidlozi ngathi ngalalela
khona abantu abaneminyaka abantu abenkosi namhlanje abangcwatha sebeyaza babuyiswa bakafiki phambi kokuso kaNkulunkulu. Ngathi mina ephakathi kwafika ngisho njalo ngathi mina awunako no10 rand abawu4 ephakatheni la kwafika ngisho njalo. Esivula iwallet esibakhipha asithi na ngathi cha unganginiki. Ngathi mina ngifuna njengamanje ukulapha eDalford uthatha imoto ugibele lapha ebuhleki uThixo wayengekho lapha egcekeni kodwa bakukhona uMichael lapha ekonkosi. Ngathi mina hamba ebuhleki kodwa mawufika khona ukukhulumela ukukhuluma. Ngathi njengamanje labo thekeni bahlukanisa babe banye ngoba umuntu mayisuke ezalo emhlabeni unganyele idala ezine. Khona abantu bakini abakomalume wakho abakomalume kama wakho abakomalume baba wakho mawusuganile hayi ubhaliwe mawusuganiwe nomndeni wesihlanu wasekhweni lakhe ayibonkosi. Yeah. Yithi kakulezi uzothatha ke lawo 10 rand uye nabo kushende. Uzothi mawufika lapha embengeni. Uma usufika uthi inkosi asephakameni. Ngicela uguqule lawo 10 rand ubenze babe izinkomo. Shembe ngalezi inkomo uhamba umfunele abantu bakithi noma ngale bafa inkosi balashwa ubafune inkosi ubageze bakhulume inkosi ukuthi yini mina ngizama kwakho umzikababa ungakheki. Ngathi kofaka isihlanu senhlambuluko kuyahlanjuluko kuleli sonto batwana inkosi. Ithi ke le ndoda ngicela ubhale lapha i-address yakho nokuthi usebenzaphi ngicela ubhale lapha i-address yakho nokuthi usebenzaphi ubhale inombolo ukuze mayingalungi lento mina wena yayisiphakamisa ibhanombolo ukuze mayingalungi lento mina wena yayisiphakamisa ibhantshi yathi yabona ukuthi ngigqokeni ngabona ukuthi ivunulo insizwa ngamhlobo esikhalo ngisicala hayi omethembu ushembe eManazarete ngabe ikwala yawahamba abantu abenkosi ake sidedele manje abantu abangayilethi ngomngubo emhlophe ayekushembe si imbenge yonkulunkulu abayisikhombisa abantu abenkosi. Amen. Yayisiza le ndoda yaze yafika lapha yayisifika isinikela ikhulumele ukukhulume naye. Ngase ngithi baba ngiyakucela Nyambosi ngisiza musuke ehambe yolala lapha ehostel. Yangihlonipha le ndoda ehamba la hostel. Yangitshela noma isisuka lapha ehamba sengiyitshela ukuthi nami ngihlala kuphi. Hayi ngoba ngangena inkinga futhi mangiyifa ngifela ushembe kulungile ngoba ngiyazi mangifa manje ngofe kunyazo ezule bonkosi. Sisekhaya manje ndoda sekusexeni isiyangifonela ekuseni phela hawu yebo sawubona ubani loyo hayi mina umthetho yini kwenze njani ithi awungitshela kanti lo uNkulunkulu nini enimthandaza uhlobo lini lomuntu uma bezasabele bantwana siphathe kahle le mawunamathathe hamba wagcoba udleseleni ubuye mangifonela ithi le ndoda kukhona into engicabanga lapha madondo ngithi mina yini ithi le ndoda ngithengilele lapha lapha madondo ngithi mina yini ithi le ndoda ngithengilele lapha kwamashu uthi ngalala ngabona kuqhamuka umuntu eza kimi mdala lo mama unqunu yoba iphuma esini sikanini weza lo muntu weza uthi ema isika kimi ngizama ukubaleka wathi sibanibani musu ukubaleka uthi ngase ngini uthi angazi mina uthi haya ngikwazi uthi mina ngisalwazi sizalo uyihlo abanye bathi ukhulu bathi abanye ugogo kodwa uzalwise uthi lesalwazi sifika sithi mntanami ngize kuwe ithi lesalwazi bengeke ngikwazi ukufika kuwe uthi angithwe nabantu phethe inkomo ezine lalela into yenze umhlabeni ikhulunywe ezulwini wena kodwa kubonwe uthi angithi kade uhambile ebuhleni uthi yebo kade ngebuhleni
uthi abantu ufike wabuza ukuthi yini bawufele ingodo zakho na uthi ngibuze kanjani uthi ke lalela ngilethele umpendulo ngoba la sikhona kukhona ushembe sele ungahamba mina ngingene endaba hawu kanjani na uthi ke mntana mlalela mina ngizala ubaba wakho ngahamba ngingagananga angizange ngikhoyiswe kini uthi ke mangingane ngashawa ngakhishwa ngaphuqa yonke ngibona ngingena mangithi ngiyakithi kuthiwa wena awuna ndawo uma ngithi ngiyalapha kini ufike kuthiwa wena awazwala ekhaya ngoba awukaze wabele muntu uthi ke ngihlezi lapha imvula iphela kimi yonke into uthi ke ngokutshela kubodwa ubona ufela izingodo zakhe akekho umthakathi zibulawa yimi ngoba ngiphethe isikhaya sobuhlungu bokuthi ma wena ulobona ingodo singibuka abantu bezongena ezulwini phambi kwami bese ngiyishaya ngesiboko ziyise zonke njengoba zifa ayikho eyobhila hamba wena uye kithi kana sibanibane ukhongele mina udwendwe ugane mina manje ugane wena hlambanizwa abantu benkosi amen weze ithatha phi lo muntu mathwa ke ezanga lapha ukhona khona uthingo lenkosi anisikhumbuzo namhlanje ithi lenkosi mntanami mawusuke konke lokho ngisize ungabe soyithatha intombi yasezweni ngifuna wena ube eNazaretha ubhabhadise lapha ekhaya ukhethe inkosi ngoba lapha sikhona awukanti lenkosi uthi bonke abantu bakhishe ezwini maye emzini wakhe lingagcini isabatha bakhishe ezwini maye emzini wakhe lingagcini isabatha ithini ingoma kaShem mayidudumaza emgidini hayi abantu abezemhlanganweni bezodayisa obhanana izawuphuma lenkosikazi ithi ngihambe ngeza ngembona umuntu ebona ushembe kabuhlungu hawu niyazwezulu ngabe ngendisonga awu maNazaretha sinoNkulunkulu omhle phakathi kwemizini shembe lapha emadepha kaloniwe mangathiwa ngikhipha amathempele mhlawumbe amathempele manje sengaba yishumi amen ithi indoda inguvimba ngelilanga iwumfundisi weinkonzo ithi madondo safa usize uphethwe usize ani noNkulunkulu omkhonzayo uthi hayi uma usucakekele khona into ezisebenzayo nento engasebenzi usuthini mosho njalo uthi hayi asizameni manje ke siya kushembe asisize lolu sizi esiphezulu kushembe asisize lolu sizi esiphezulu zashintsha insizwa zabheja amehlo zabovu zathi insizwa impela kunjalo akube njalo asihambeni sekushembe ngalelela ngeke sikuphuze utshwala siyobeka phansi into hawu bantwana benkosi sasilapha eThekwini ngihamba nezinsizwa eyinamehla abomvu Zasashembe sizokhuluma kukodwa zithi inkosi sesidlala inkampani inkosi iminyaka singaqashwa dalolini hawu sasilapha kayithatha lezi insizwa sezifike kulazo sethenga inqama nathenga imbuzi zangena kuNkulunkulu ngoba zakhumbula into eyodwa ukuthi noma ngabe ungenza kushembe kodwa yonke into isuka ngegazi khona incwadi uzoyifunda baba lapha lengiyigcinile nazo lezi insizwa lapha zayakushembe nalomfundisi wayikhona angishilo wathi mawusucayile khona into ezisebenzayo nezingasebenzi safika uNkulunkulu bathi ngolenkosazana ngihamba nabo abankosi abantu banosizo bafisa inkosi kwakhe imizoyise kodwa shembe kayakheki baneminyaka inkosi labaqasha hawu wathi uNkulunkulu abaqasha ngasho ngathi baba wathi ahlabele la sahlabelela abantu benkosi basikhipha uNkulunkulu isibusiso saphuma sahamba
hey kwabhaleka incwadi engasawuphela lapha kulamadepho engisebenza kuwo ngaleso sikhathi mangaphosisi isibalo sibe u88 insizwe zangena siqashwa isikhathi sodingo lenkosi azingayibonga inkosi permanent yini efuna hey uShembe wabhala incwadi ngangayikhuluma lento ngendaba zangena zonke izinsizwa ngase ngisala base behleka abantu awumbheka umgcotsho kaShembe udonse thina wasisakuShembe usangena wasala ngaphana kanti uNkulunkulu wethu njani kanti uShembe uyashumayela kuyalindwa kuleli sonto yeah sithema sasilapha enkosini uNyazi wezulu kwakuduma phansi abantu benkosi sesilapha sahamba saNkulunkulu sawubika Nkosi yamakhosi wena Nkosi samukele sengethemba Nkosi usikhumbule sikwazi Nkosi basingena phezulu uthi uShembe kimi ngingasho ngolutho awu Nkosi impela uvele sifike uthi namba ngala uqashiwe ngithi baba nami ngiqashiwe uShembe wavela bhala iBhayibheli wathi awuhlabelela Nkosi uthi ngiyakahlabele uNyazi kahlabelele awusasho kuthene isikade waphamisa isandla uNkulunkulu wathi inkosi ngusise hayi bantwana benkosi ngimxoxela into emnandi ngoba ngenzela ukuthi nawe obatshela ngakini ukuthi mabe dideke ukuthi uNyazi uNkulunkulu aboza lapha kumadondo ngowale mina isebongane emixoko lapha endwethe uma ukasayimani uthi modika lapha ngikhangela izulu lakithi ayibonga inkosi sesilapha enkosini uNyazi wezulu bantwana benkosi insizwe ezu52 bane 52 zaregister zonke sike lapha phambi koNyazi wezulu ayibonga inkosi ngitshelile ngathi ngiyabona noma ngaqhuba inkomo nezimbuzi nokuShembe kodwa kusela ubanikele ngoqobo lwenu mhlawumbe ikhona lezi insizwe lapha ngingakhuluma into mhlawumbe bazothi abantu umuntu ukhuluma into engekho insizwe eziqashwe lapha kalolo wesikhona zikhona zilovile zikhanda icala ngoba eyiningi zazo namhlanje zimbethe ingubo zibhabhadisiwe zazo ubonga ngoqobo lazo kuShembe ayibonga inkosi hayi bantwana benkosi sinoNkulunkulu ngiyicabanga indaba enkulu nesikhathi siyagijima uJesu ngelanga ehamba nabafundi bakhe base begibela isikebe kanti uJesu uyoshumayela ababoni bona mabe uyoshumayela base begibela lesi sikebe bahamba uJesu wesenyenya wahamba ongena ngaphansi kwesikebe wafika umoya wabadudula bayalena bathi nabo bebiza uNkulunkulu bethe ngamandla abekhona kuzokwenzeka kwenzeka lento satsheka isikebe satshengisa ukuthi siyaqila manje bakhala benza yonke into benza ngpanamanga namhlanje nansenengilozana zeni hamba ningenisa amadlozi emzini yabantu kungadunyiwe lapha ekhaya ikhokhela inkomo yeah ninengilozana niyalapha nzinya akwenziwa lapho basebenzisa amandla bethayo uNkulunkulu yasazi sasesitsheka isikebe sathatha umbombo sawufaka phakathi esezitshi babona siyafa basebekhumbula ukuthi hawu kwaye lapha esikebeni kukhona inkosi uJesu awu maNazaretha kwabo ngamaJuda lawa ngithi nathi masesinosisi sizobheka abantu benkosi sizohamba siya enkosini uNyazi wezulu siyobezihlabelela sebesithini Nyazi lwami ngibambe siyobezihlabelela sebesithini Nyazi lwami ngibambe ngesandla ngingazi Nyazi lwami ngibambe ngesandla
inyoni ihlabelela ngaphandle zithi uhle ukholwa uma uphendukile ushizono uvumela inkosi ingene kimi ngayihlabeleli ithi ngoma kuhle ukholwa uma kodwa unjani uphendukile uvumela inkosi ingene kuwe ushizo niyeza inkosi inkulu kakhulu yona bathesa bebalekile basebeka kuJesu bathi inkosi nawe usesifa sisindise phela ushemba kalingani nabantu benkosi noJesu njengoba wayekhona phambi kwabo wayengalingani nabo wayesevuka uJesu bamfika uyahonga ulele mhlawumbe nawe ulele uJesu wayehonga wayelala kusho iBhayibheli uzoyitha amakhola hayi uNosithandaza uNkulunkulu ongalala ongazeli ayikho leyo nto ushembe phela ogijima usuku nemini lokho mayesevuka wasezulwini wayesekhomba ngomuno wayesewumisa umoya ngezwi wahamba umoya kuNkosi sithe silapha eGoli senizogcina silapha eGoli ngithunywa insizwa lapha emzinyathi ithi kimi Madondo ngoba uyahamba wena uyalaphana eGoli enkosini yamaNazaretha ngisiza umakoti wami usedlulele inyanga ezine engateki ani mashoka seninyanga kodwa wesedlulele isikhathi engateki umakoti uthi ngihambele ngibikele enkosini esikiphu 20 rand ngathi sengilapha enkosini awethuthukela iMaNazaretha wangena uNkulunkulu wangena uJehova ezonikela izinsizi esakidaze into umjivo bovu la ugokade silapha kabhekabeza niyeza maNazaretha mangena uNkulunkulu asengiyabuye labika baba Nkosi yamakhosi ngithunywe insizwa Nkosi kaJobe ithanga ophi kumakoti wami usecela isikhathi Nkosi kaTeti ithi Nkosi kimi hawu akaTeti khuluma inkosi unyazi ezweni bantu benkosi bakusho bani bakusho unyazi bathi baba kaTeti ngambona uNkulunkulu wayebambelele lapha kwipulpit ngambona uNkulunkulu ephakamisa lesisandla sangapha wayesesilulu uJehova phambi kwami kwakukhona nangu babumfundisa umjobi naye mfundisa kanakana sasikwetha uNkulunkulu weyilula kaMshembe yasebenza ngambona uNkulunkulu elisandla esiphendule senza mthamba ubonwe wenza nje uNkulunkulu uphenge isikade wayesethi inkosi imbusise uzotenta abantu ngathi mangiphume ethempelini ngiphambi kwetendana engangilaphile kwangena ucingo isifo yalesizwa ithawu Madondo sengilapha egcekeni ngibiza amakhosikazi konke ngiyibona enzeka amakoti ami ngayijwayele hawu kwathi kupheli hour ngiyayifona athi makoti usekhululekile bonkosi ushembe eseGoli walula isandla sale sawufika esibelethweni sikamakoti ubani ongakwenza lokho akekho kwakunyazi lezulu bantwana benkosi ushembe uNkulunkulu ayibonkosi hayi bantwana benkosi angigcine ngiyafisa bakhonza abahle enkosini ongathi uNkulunkulu angasisiza kuleli sonto bo baba asibeni ngamadoda indoda akubi indoda ngoba inentshebe indoda ngoba ineqiniso yesaba uNkulunkulu amen futhi umuntu akaqala uba indoda lapha esonto niqala kubo uyabona mzukwane ezweni lakini ugcotshwa phela kukhona ugcotshwa ezweni lakini uyabona iphelele zangakini libuza iphoyisa ubuka nawe kuthiwa uyamthanda umsibanibani na usukugcotshwa ukuthi indoda ngokusemthethweni uganiwe usungasetshenziswa nasesontweni ngoba unobungcwele bakini musane usifosela abantwana benkosi sesabeni uNkulunkulu bantwana benkosi yeke futhi nalento eniyenzayo befundisi ngasho ezweni lakithi ngathi mangengezwa umenyezela izwe lakithi kuthiwa khona umfana owangakithi ekuthiwa wehlulekile ngeke zasonto ezweni lakithi akulona isonto lapha ngoba lowo muntu uphezulu kokuxova umsebenzi kaNkulunkulu ngeenyawo
Nibona ukuthi nje ukumenzele eparadise kubizwa amagama abakhisha abantu basemakini. Nikangela imisebenzi kaNkulunkulu abantu benkosi. Uzukhande isipani seyingodwe seziwu4 bonke labantu abaqhoyisiwe. Yena mfundisi efundisa kulesonto. Ulahla oma bengane abayinqwaba ugijima uzocela intombi lapha esontweni. Uzugana uzazi ukuthi awufanele ukugana ngoba uyayazi impilo yakhe ime kanjani. Asesabela uNkulunkulu eNazaretha. Mama, khona indaba enkulu efuna basilungise baba sizolahla ngosuku lokugcina. Maye ngabalungisa indaba yalobolo kuleli sonto. Leli sonto lizokufa. Ihlazo kabu hamba emzini weNazaretha ifukubizwa 15,000. Umhlaba wonke khona into eyodwa ukuthi kukhona i-higher rate of unemployment eSouth Africa. Abantu abasebenzi. Izovela phi le mali? Lezi ingane shukulo amaduku lapha emva nje intando yenko mama nizofa nilahle ngosuku lokugcina. Umuntu weNazaretha okwazi ukubiza imali engaphezulu kwe-1000 ubiza abakhongi befikile uzofuya ephonze njani? Ushembe uNkulunkulu kuwe. Ufuna into ufuna amafiji yazi indoda yakhe akwazi ukuthengela lokho lokuthanda kuthi. Ufuna ingubo eziwu40 usizwa abantu balezombathisa kufika uqala ingubenge usofuna kumuntu. Bakhonzi asingabulaliswa ushembe uNkulunkulu. Awushembe uNkulunkulu. Sidumezela iphoyiso likaShembe na. Befundisi singabantwana. Lungiseni indaba yelobolo esontweni liyafi isonto. Mayingalungiswa le inkinga. Inkinga abantu benkosi. Liyafi isonto. Ayisekho inkomba abantu abasebenzi. Sengiyagcina bobaba. Kukhona into ekhulunywa inkosi uNyazi wezulu. uNkulunkulu akhuluma phambi kwethu sibuke sithule sikhona singamadoda. Yeah. Uthi uShembe uphi sibusisa abantwana laba balapha emuva wazi wabaphi ibutho. Wathi amakhosazana entethelele. Ake ngifundele incwadi lezo. Sengiyagcina. Nehemiya 9 evesini lesibili. Kukhona incwadi yamaHebrew 9:18. Sengiyagcina. Waza nawa. Inzalo kaIsrayeli. Inzalo kaIsrayeli yazahlukanisa kwabezizwe bonke. Lekusithupha baba. Ithi incwadi inzalo kaIsrayeli yazehlukaniswa kwabezizwe bonke akelinganisi. Ama-Israyeli angithi amaJuda. Akubo kaJesu angithi. Kuthi abazehlukanisa zonke zazikhona ezweni lakubo. La njengoba nathi angithi singama-Afrika thina. Lapha ezweni sikhona amaNdiya, khona abelungu, khona amashayina, sefika ngisho amaSomala, lawa omama hamba ethi mina sina mama abadayisela ingubo, obona mama baleka nemqondo yoshona ngale balekele umuntu, ehambe leyikweleta into abangazi lento yini abazoyenza ngayo. Nijivaza imizi yamadoda hamba nithathe ikweleti yonke into. Umntana ngeke sabatheni isikweleti somuntu. Futhi awungeni ngisho emgidini. Khona nesikweleti somkho wakho uzongena kanjani kuShembe? Ngoba uzolahla ngosuku lokugcina. Asingafundisi ivangeli esingalezi bantwana benkosi. Ithi ke incwadi bazehlukanisa kwabezizwe bonke abakhona njengoba sisehlukanisile sabathina lapha abakaJehova uNyazi wezulu bonkosi. Benza kanjani baba? Basuka bema bebika izono zabo. Ithi incwadi basuka bama babe ngamaJuda bona bama phambi kaJesu umprofeti wabo. Thina simaphi njengoba manje? Simphambi koNyazi. Ithi incwadi basuka lezani bawuphendula. Besuka bema bebika izono zabo. Ngiyayithanda leyo ndaba. Ithi bafika bama sesime phambi koNyazi wezulu sizobika izono zethu. Nokona kokhokho babo. Nkosi ngibusise baba. Nokona kokhokho baba ngimninganisele abantu benkosi. Izolo kade bulala. Izandla ivusa igazi. Namhlanje uphethe ummese ukwazi inkomo uyisa ukhokho wakhe ekhaya. Uzothola isibusiso. Uyaxoxa udlula lapha. Indaba yokuthi abantu benkosi asivume. Musu bayisigcini sesona. Namhlanje khona abantu abangawazi 23. Yeah. Khona abantu abangaphethwe ndaba. Yeah. Odavuzile. Kukhona amakhosikazi angaphethwe ndaba.
we amakhosikazi alemisonto wethu Shembe awaluki inhloko emakhanda ngoba lezi inhloko nalezi ibhamu zibopha imphefumulo yamadoda akhona amakhosikazi amaleko namhlanje uyalibeka bekushelini awafuni ukutuka into ngamakhosikazi afuna ukufaka ohophu sothi kana nenkosikazi eNazaretha eThekwini siwusu stories ngibona ukufuna uShembe lawo isemati bafike babika no uzophuma lapho uhambe yoba isangoma ngoba awubenzeli lutho abantu bakini lokubika uMnazaretha awubaniki ngisho imvunulo awubashaya amathikiti uzophuma lapho uhambe yothwa sizoba nengeleza nakasopha ithi incwadi amaHebheru sengiyagcina ngiyashaya isibili ngalokhu isivumelwano sokuqala siqiniswanga ngaphandle kwegazi ngoba uMose eseyimemezela imiyalo yonke kubantu bonke ngokomthetho walithabatha igazi lezinkonyane lezimbuzi kanye namanzi noboya obomvu nehisopo wafafaza incwadi nabantu bonke ethi leli liyigazi lesivumelwano uThixo anyale ngaso futhi wafafaza ngegazi uthende nezitsha zonke zokukhonza yebo ngokomthetho imvama yezinto iyahlanjululwa ngegazi wasibusise baba uyayenza ekugcineni ithini Manazaretha uNkulunkulu akahlala endaweni engcolile uNkulunkulu akahlala endaweni enjani uShembe namhlanje uNkulunkulu esimthanda ukhipha ibutho wathi kukhona amakhosazana entethelela abantwana bethu nodadewethu kodwa laba abantwana batholela abantwana ekhaya uyabona umntwana mayitholela ingane uthe fika ubaba shawulina ngesicathulo amginqe phansi akhala umama athwala inyembezi akhala engeke enze lutho naye lezi ingane yithola isiqalekiso sabazali bazo uyaqamba uthola umntwana uvela uthwele isiqalekiso indaba kuyodwa abantwana benkosi uShembe uzosikhipha isibusiso kodwa mangagezi umuze khama zange uyicela into ethelo kihlo uzomukela lapha ezulwini Angisho ukhipha isibusiso zonke izinto kusithini thina ngiyethela abantwana benkosi kukhona uhulumeni lesinawenza izinto eziningi ezimbi esingayithandi kodwa khona into eyodwa ayenzile ngiyithanda wakhipha imali ethi imali social grant bathi abantu ababiza kanti bathi imali yaqoqa umuntu othanda uNkulunkulu nothanda ikubo usungashiyela nosacrifice ubeke nje inyanga ezintathu 200 imali ndomali 600 uma usiyahamba ele 200 imali ndomali 600 uma usiyahamba ele gesa khona imbuzi ngakini ufuna imbuzi egula ekhishwa isise ngasife noma yini nomngcono uyaqasha imoto isirekhaya isabhakuza uzothi mawufika ukuthi baba ngadlala usibanibani wangithola umntwana wayesebaleka ngicela baba ugeze umuzi lapha ekhaya ukuze ubuyidlozi noNkulunkulu abafuthi basebenze phakathi komuzi benkosi mama wakwenza lokho ngeke usahlewa ufuna ke manje imbuzi ethanda uba nezinqane namahips mbijana yabona usuza nawo usuthi ke baba ngakona lapha ekhaya noma wakhe alinyembezi ngiyacela baba ungithethele mama ngithethelele uwe noNkulunkulu ngithethelele sibili uyobusubeka u10 rand eduze lo 10 rand uyothatha usizocela umendo uShembe usiyakunikeza mendo ayibona inkosi baba Nkosi yamakhosi umntwana Nkosi omncane nonezonyo ngiyacela Shembe ingcwele Nkosi ubanga ungalingi Shembe ukhumbule umsebenzi wakho Nkosi wasuka nawo Nkosi kude namhlanje suze Nkosi wawubeka lapha Shembe singawona wenze Nkosi negama lami Shembe Nkosi nganika kube khona nagoda Nkosi okususa amase ngiphambi kwakho batwana benkosi izobuyisela esitaleni sasezweni kuNkulunkulu ongibasephakameni nyazizo Inkosi ayikusemzwile amen.